di po di may sakit may sanyo. Pag tayo nakapagkalagit iso nga na itod nga adal ka na tayo kang muna ang tatay balikas nga no bagati man suro lidan na tumpak kayo di pagtumpak na niya natin kung kunan ng tumpak ka anatin na may saya natin tuhan anak mo tinasaya na namti dawat itinasagpag nga spirit tinagtingan di may sakit na tayo kay kastama di Diyos na tumuras mo ma at ako ma iti panagduras iti sungay nga pan nakaapo tayo datay nangawis kada tayo ken kastamad day panagtungpal tayo ta isungarot iti kaya tendangay nga ipaarami kada tayo ta imagine tayo man adi bilit ayat nga kapsat hanga amin nga bilit agtay tayo makasing bayag ti agila ng amin da makabay nga tumayap kada tayo no kunana nga uli tayo nakauli tayo mat amin ket nakauli tayo amin nakadanon tayo ngam kaputay di kunana tayo masurot manursurot tawray ka sa nga karigat kay bantay nga inuli nakauli tayo amin ngam di kunana nga tupwak Wanan, awan ti mayatan. anya tinakalapad atay awan tiwala tayo di mangisursuro kada tayo kin may sapay jay ngay lapad ngay nga kapunta na rik na tayo ngay datay raksak ginawa amo kayatan ti bumaba nagadwarigat ko nga umulin tapos kastilaan Ay, kaslangan di yan. ba no nasaya at ti biyag mo Kaslangan di mga yan. ayaw mo nang mamatahi yung nagpapauli pa ilaang ay na ito ano nga tayo pag atoy amo ay na nagmadak sa kaya ay na nakapagpatug ako tama ba natin nga araramida ko kay aklak ba niya mati maalak ditoy yung po na naman tanong tayo na yung mabainan kastoy di pag kanranasan nyo iti inaldaw-aldaw nga biyagyo maiyarik iti panaguli iti bantay tano di kamot ngamin nga aggunay Ang kamakadanon. sablatan na ngay nga ron ore mampay no sino ngay nga Poncio Pilato nga kakangato ti umay mangkulding kinyamkin mangibaga nga aggunay ka ket di kamot nga kayat nga gunayan tabakin nga iso ti dinawat iti sungay nga ti amin nga isagana tayo kang runaan di ngay kakaisuna nga pag itayo nga isagana tayo tagamen nuhan nga nakasagana daytoy nga pagi nagato ngay nga pagpambaran ngam no po namo mo nga sige man lang na nako mabangkan Tata ko na nagyay surat ngay nga J4 Lucas 4 ngay nga ato dagiti agpuputel idi ngem ada maysa kanyada ngay nga naagasan ngem gaputan ng nagdaday di nga na imbag nga damag napuno ti gura kit pa iti puso da kada tayo ayatan nga kapsat no ada na imbag nga madamag tayo ray pay kagurguram dapat maragsakan kano ada nasaya at nga puso so nga no adan padamag da pinyam nabunggo na ako nasaya mo tatadamat di mayat na mas mabiyak na hello kumusta ta puso tabaka ada pait ngandag jay pay lang iso nga no damadamag mo nga achievement ti padam nga tao hanggang tatalang tataan kitanto ato tatang na Marites talaga. bitter Marites na. agpasalamat tayo makapsat kat tayo di ko na natisurat nga kadagiti amin nga na amin da ko na nakat agpuputol da dalang may maysa pasalamat tayo makata may maysa malay mo dayjay nga may maysa iti sungay nga makatulong kanya dam amin nga agpuputol kada tayo ayatay nga kapsato nga bilang maysa nga lalo si Filipino community nga di crab mentality nakaro masakit naging ka natataman hatay mapuputan nga atapay laon Hindi yun nawawala. uray pa'y sino ayatay nga kapsat nga no makadamag tayo din yung mga damag ay salamat kini Apo Diyos sa narik na ayat na kasi kumangay nga lang agnanay nga kasi nga biyagan may sapay nga sumarunong nga agal tayo kay Lucas 7